Iya ko makasing yatim na tawe jama-jama lino na jama akhirat na lolo. Tapi ko masolang yatim na tawe jama-jama akhirat na jama lino min lolo. Kaya makun raya makokoy megani na pas na HP na napas na lakay na. Betul tidak? Aramon ri tadi macerama ustaz na gusto marama HP. Yero de na HP rata-rata umur 70 tahun ke atas. 60 tahun ke bawah na gosok mi HP. Mengkalingi cara mah HP na napas lesui bola na HP na napas manasui HP na napas kebakara ko jupanda ni semana. Sila puto ko camba ni semana. Sila puto ko pare-pare ni semana. Masasate ko Malaysia ni sato. Magay naita ko HP. Joli-joli lakay na din seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Saya muliakan, saya hormati Bapak Camat Kulo. Saya muliakan, saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Babing Kamtibmas maupun dari TNI yang sempat hadir, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, ibu-ibu majelis taklim yang berwarna-warni, ada merah, kuning, hijau, abu-abu, hitam. Mudah-mudahan lunas mana nih jilbabna. Amin. Mohon maaf kalau suara saya agak terganggu karena jadwal saya hari ini lumayan padat. Saya dari Sengkang, selesai acara di Sengkang saya menuju di Kabupaten Sidrap. Tadi saya mengisi acara tasbih. Jadi saya agak lambat karena saya mengiri acaranya tasbih tadi. Baru menuju ke masjid ini. Insyaallah Bapak Ibu, ya romelo emat cerita, aja na yolo tak cerita. Apa insyaallah dena malampe caramaku. Kong kana telu jam cukup nih. Iya. Ko telu jam iya pinsang. Oh ini matindro. Bapak Ibu dirahmati Allah. Al-Isra wal Mi'raj. Dua kata yang memiliki arti yang sama. Akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Isra artinya perjalanan. Mi'raj juga artinya perjalanan. Artinya sama. Tapi maknanya sangat berbeda. Kalau kita mengatakan Isra artinya perjalanan darat. Ya kumak basaugi betuana malale.
Bu, ayat sengisra malaleng. Kemudian apa yang disebut dengan Mi'raj? Perjalanan. Tapi maknanya adalah perjalanan ke atas. Umak basaugi ibatuana menre. Menre. Jadi agi-agi enreki mameraja sana. Menre bola baru ki mameraja sana. Maliki oto menre ki asna otoe mameraja sana. Maliki bola baru, meliki ranjak baru, menre ki asna ranjangi mameraja sana. Angka mo payen reki asna ranjangi mameraja to sana. Jadi matu kawan niwi kolesuki tapadama ni bapak mameraja siki kawan ni. Jadi asenge mameraja menre. Paham ibu? Alhamdulillah. Inilah yang dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mapacingi puang ia palalem penyengi atanna minal masjidil haram, dari masjidil haram di tanah Makkah ilal masjidil aqsa, menuju ke masjidil aqsa di Palestina. Itulah yang disebut dengan sara malaleng, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dari masjidil aqsa naik ke atas langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai langit keempat, sampai langit ketujuh. Kemudian Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah dan diberikan hadiah yang disebut dengan salat. Itulah yang disebut dengan Mi'raj. Pertanyaannya Bapak Ibu, Magayaro Nabi tanay palaleng dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Magi na din na langsung dari Masjidil Haram langsung bawa ni menrek pilangi maga sina transit. Bu, magi na transit kira-kira. Degaga tiket langsung. Tiket transit na pakai. Bu, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Napi pendek lagi. Magi na din na langsung dari Masjidil Haram langsung naik ke atas langit. Maka dari saisan atau panritata tujuan na Nabi tay palaleng dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa na langsung pendek lagi. Tidak ada tujuannya kecuali Nabi diajarkan bagaimana tatanan kehidupan sosial. Ipak guru Nabi tak maka da Muhammad riolo temendrek mutarima ya senge sampajal 5 waktu perlu tapaham Muhammad maka da mega tumatu ummakmu matinulu nama sampajang akan tetapi liwat tinulu nama gosip. Halo agak nak punya mak gosip tege pega tahu nak bu mak kumanang alhamdulillah mengaku muki. Nabi kenapa tidak langsung diperjalankan ke langit? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diajarkan kehidupan sosial. Maka da Muhammad mega tumatu ummakmu matinulu nama sampajang na tuji na nasimata na puji tu 5 janji palsu. Pega na yaro cale. Mapamula ka kota singka pak latu pangkajene latu komai sini na wirina lalengi penomana baliho. Aga lisan ro baliho janci. Kemana nih janci? Jalanan ku aspal, namo tasi en aspal to ko perlui. Masyarakat akan sejahtera. Pembangunan merata, macam-macam janjinya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Naisa mematoni pungalatana maka da Muhammad mega tumatu makmu mawata pami ma janci. To na ya chale mako ko la ilaha illallah. Nakalacha habibi. Ya habibi,
Sia cacana habibi kapala lutu mina palutu. Ya cale emako kue kadang-kadang tenia kapala lutu na palutu namo galu dare bola na palutu mana. Wah, galun na napasandra namo bola na tumatuan na baluki. Na sebab mage melo mancaji cale. Angka ka cale ko meh. Mana? Napa nang kamasigi pa ujokai dega ka cale na. Sehari-hari ni masigi ujokai mariawa telu cale lalu na masigi. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Ipa guru Nabi ta Muhammad sebelum menrek ulangi tarima sampaja 5 waktu wahangi Muhammad maega tumatu tahu si salah-salah mati nulu nama sampajang tapi mak balu ko pasai keru timbangenge lalu Muhammad mega tumatu umakmu mati nulu nama sampajang akan tetapi kadang-kadang madoraka dilakaina Bu angka ko na punyi noko lakena aja mutilin noko rilakai mo bu ya tuburane ko tulinoko mas maponco sunga na maponco sunga itu burane ko tinokori tania sunga na yaro umuru na mi maponco nama sunga na lamarupo maponco oh apa de tu non letuo yaro lamarupo aku tulimu noko rilakai tak betul tidak Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan langsung mendrek langit terima sempajan. Tujuan utama naik Pak Guru jono Nabi ta maka de Muhammad. Sebelum di Pak Guru yaitu umatmu mas sampaja pahangi aja lalu Nabi gak tahu tulisi salah-salah. Apa mega mati dulu mas sampaja kadang-kadang dia sewa ada bali bolana. Mati nulu mas sampaja tapi si baci-baci bali bolana. Dena paja si tatanggeja si curita mondri. Kadang-kadang pasiri bolana bawa pak na pengewangi ma pengadilan telu tahu. Namo ya rupa siri bolana cemek tomi bawa na pengewangi. Benenge galut telu heto na pengewangi wajar. Magai galume meto itanangi berlewat di mak basile. Tapi nama nesa-nesa saja cemek itu mah pengewangi mah pengadilan telu tahun halo angka ko de nasewa ada bali bolana ada itu gaga alhamdulillah bu tatanan sosial hari ini bermasalah. Magai bayangkan Pak antara suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, banyak masalah. Itu kira kokoy Pak. Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Sidrap itu dalam sebulan tidak pernah kurang 500 orang bercerai setiap bulan. 500 atau masalah sudah. Jadi di Sulawesi Selatan ini Pak 500 tahu janda lalu atas yulengi. Artinya Sulawesi Selatan ini termasuk pabrik janda terbesar di Indonesia. Apa penyebabnya? Perceraian itu terlalu banyak. Apakah masalah ekonomi? Bukan. Apakah masalah lakaina dega ke zaman-zaman tenia? Apakah karena matuan nama ja ampena tenia? Apa karena elakaina de gagalino tenia atau bainena kurang cantik deh ya makun remako ko cantik mana nih apalagi to sidrap apa penyebabnya dena yulet pasila ingat Pak 3 bene 3 nene magai karena nakalu ni saking care maputi tapana matai buka cekon Bu, apa penyebabnya kira-kira? Lalena Sulawesi Selatan, mega atau maserang? 500 yulang. Hah?
Tania penyebabnya adalah si di bawang ini malah deh. Ada ya? HP. Mage ye makun raya makokoy, megani na pese na HP na pese na lakai na. Betul tidak? Ada mondri tadi, macerama ustaz na gosok mana mah HP? Yero na HP rata-rata umur 70 tahun ke atas. 60 tahun ke bawah na gosok mi mah HP. Mengkalingi cara mah HP na pese, lesi bola na HP na pese, manasui HP na pese. Melok matindro HP na pese, masedingi HP na sapa. Napasusu anak nama HP to, lau botingi mah HP to. Jama witama wisi jamba mah HP to. Halo? Masa saya mak busabu sasabunge HP na to mitina na tanga. Kebakara ko jupanda ni semanang. Silapo to ko camba ni semanang. Silapo to ko pare-pare ni semanang. Masasa te ko Malaysia ni seto. Magay naita ko HP. Joli-joli lakay na din seni. Magay apa ti HP na minapasa na din ang kanapasa ilakay na. Betul tidak? Ya, makanya itu kalau sidap penalakay tak singkirkan HP. Lakay ta na tapasa-pasa. Pasa bitina, pasa babuana, pasa yawana, babuana, pasa mana nih? Inilah yang menyebabkan perceraian banyak. Kenapa? Karena HP ini Pak sangat berpengaruh. Yan ang kamasalan na tapamataru update status. Ang kamana Facebook na, ang ka Instagram na, ang ka TikTok na, yan na tama lalo na kamara, majoge ko yolo na TikTok Bu, sadar ki. Ya. Ang kagiliran na. Ang kagiliran. Tapi itu si bapak-bapak kekurangan na. Biasa to je ang kaburane melok macam ti benena. Na banding-banding ka benena si bawa artis akan tetapi makurang ongkosona. Halo. Waktu ku aktif menjadi pacarama Oko MNC TV Pak. Saya itu dulu jam 4 subuh aktif di MNC TV. Aku juga ke studio karena si runtuh kairo manajemen artis biasa tanai makada kak magi je iro artis padi losoi padi macanti. Maka di nasiro manajemen artis ustaz peki carana tan nama canti artis nama soli ongkosona. Maka dah kasih agami mengongkosona artis Nasa bayangkan nih bawang ustaz aja na bilang kosmetik na behana bawang 5 juta siddi. Iya ini beneta behana beneta 10 na telu. Jakarta pa. Bikin carana kira-kira di pada artis Nah, coba lihat ibu-ibu di sini. Nah ya koyong kosoki bangsa nih ya namo janda kepak kumatandre kosok na cantik toh. Betul tidak? Makanya bapak-bapak kalau kima cantik beneta gampang ongkoso. Engkalinger Pak. Ongkosoki. Makanya Nabi diajarkan Muhammad sebelum upendre korilangi tarime sampajange pahangi Muhammad maka daya tu sampajange riolo mangolo kiri pung Allah Ta'ala pada cengi yolo hubungata si bawa pada tarupata pada cengi tatanan sosial apa mega lalo unolongan mega kalilinga macarama Pak dari Sabang sampai Merauke. Bahkan saya aktif menjadi penceramah di TV Pak. Itu setiap jam 12.30 saya sering mengisi di Damai Indonesiaku TV One. Tanggal 11 insya Allah jam 12.30. Waktu di sini jam 1.30 insya Allah saya ceramah lagi di TV One. Bapak Ibu buka TV.
tanggal 11 live. Saya keliling Pak, masjid-masjid saya datangi, rata-rata ulolonga Pak mega ulolonga pangurusuk masigi de nasi cocok. Tapi oko si drap de gaga makwaro komiro aga sana Pulau Selayar ke bawah. Pengurusuk masigi de nasi cocok. Iya apa ya ko pengurusuk paroye de nasi cocok wajar. Magai paroye mi masa na urusuk tahu Iya apa ko masigi na urusu bendahara ketua panitia di nasi cocok dina wajar. Apa akhirat na tuje murus ketua panitia na curita mondri bendahara bendahara na curita mondri paniaga senai ketua panitia maka dai Pak bendahara aja mengkelingnya dana Pak ketua magai macam bawa mimana nak digaga duina ko masigi mate si bendahara senai Pak ketua panitia macurita saliweng aja mengkelingnya dana bendahara naliam itu motor duina masigi halo tapi degaga kumai degaga Pulau Selayar ke atas, betul tidak? Iya. Tapi biasa memang sama cara mang. Maka dari situ ngene itu setangi, degaga setan ya tuh kobare, degaga setan kotuan ro minuman keras, degaga. Tegilau setangi tama mana masih ya natu namiga dena sewa adalah masih magi kira-kira negaga seta kobar minuman keras tempat judi magi nadigaga seta kro apa maka dei setange agak piala monrok kue anggota mana nih dena na perlu igoda iga pala digoda lisa na masigi ya natu namiga lisa masigi si salah-salah masalah takbiratul ihram masalah tahiyat masalah doa berjamaah masalah jamaah tangan we na pangewangi manang sit di melo kunu sit di dena melo kunu mapa ngewang matan resi takbir na tawe Allahu akbar mate si cek dena tarika aga sia matan re jarina na liwa sabunna mapa ngewasi mega tau lolonga Pak ya koma sampajang ina garamba ngajena tawe yawa ya kota tong ina pak depe ajena na garu ajena tawe na pecu ajena tawe na pak depe si ajena na pecu ajena tawe na pak depe si ajena lo itu dusisa ngajena aja kaya si mak depe masasa si kumeski magi kira-kira nakwaro ya kota pak depe ya jeta weka 2 weka 3 aja lalu mulangi wi pak ganda weka 3 weka sisa weka 2 ya ko weka 3 pak pesoi magai na sabaya ko ganda ni weka 3 mo tili pesu mo pi ajemo maca ini tumatu apa tanya ya mana na tahu na puji geru ajena mega to na cace geru ajena betul tidak makanya dalam mazhab Imam Syafi'i ya kota mas sampajang mangkibin bimangkibin merapakkan sapi itu namutannya aja pasidape cukup bahu dengan bahu nah angka to tahu naga rambang ajena tahu angka tahu magelek-gelek koi geru ajena angka to tahu nakan nabi kung ajena angka to tahu na karena ramati muti pada pe aja mu terpasalo na tudui. Ini banyak pertengkaran di dalam masjid. Apalagi maiga to waita ya Roma kokoe anak-anak muda taro ko di pasikola ni lo jupandang ipak kuliah lo Jakarta yena lisu desa makadaniga Pak Guru de na melo mak parasanji de na melo ma maulu ima de na melo kunu ko masampanjangi dena na melo mak jamak tangan ke sampajang salamana to matuan ale na bawa cocok ini masalah juga ini dena melo mameraje na semana bid'ah angka gak koy makoro ini anak muda salah-salah itu kota mas sampajang beda di Arab Saudi ya koko ya Arab Saudi mas sampaja tawe na pura mas sampaja teto mas sampaja tu mati itu Mekah Madinah Masjidil Haram Masjid Nabawi ya kalau ki macari Masjid Nabawi Masjidil Haram asal pura mas sampaja 5 waktu tawe tak teto mas sampaja tu mati ini komai ya doa lah azkaru ba'da shalah sikiri-sikiri ki pura mas sampajang
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Aja mau tapa lupa tato lari nalu tak mana tahu aku demo melo doa pura mas sampaja kok koromon ritudang aja mau mariolo nasabamu demo lo melo doa ne tumulo mak jama. Ini jamaah dirahmati Allah. Pada cengi olo ampe kedota, pada cengi akhlakta. Itulah yang disebut dengan kepribadian sosial. Pada cengi hubungan tas di bawah pada tarufatau. Iya. Apa ia tu narik kumasolang yatin na tahu pak? Namo jama lino na jama, lama jamang akhirat na jama, lino minalolongan. Tapi kumakasing yatin na tahu jama-jamang akhirat, jama lino na jama, akhirat na lolong. Sisa piu pakoling. Ia kumakasing yatin na tahu jama lino na jama, akhirat na lolong. Tapi kumasolang yatin na tahu jama-jamang akhirat na jama, lino minalolong. Bu. Ya koto masumba jama lino apa jama akhirat? Jama akhirat. Tapi aku angkat to masumbang. Ia napura masumbang majapa penatina kodena umungkangi panitia masigi mancaji lino ya tu. Apa milo mo yasen? Angkat to masumbang deto na melo di tapwa senah. Nauki mikroma kada 1 juta hamba Allah. Tapi ia naindre panitia makara wa bedu 10.000, indotang 5.000. Hamba Allah 1 juta. Tak pernah kabicik dena engkalingi roh. Iya ya roh. Pada moy. Nalinga waju ustaz oleh Jakarta. Napake pak ustaz mapas sampajang. Na pada mana si bawa nama kasih kaja meter waju na ustaz na sama kasih. Iya melinga ya roko Jakarta gratis. Hero. Jama-jama ngahera tapi lino minalolongan. Tapi nigi tahu maka singatinna jama lino na jama akhirat na lolongan. Nigi tahu mak galum mak dar niatna untuk papole dalle halalakna untuk pandai anak wijawijanna untuk pandai bainena nama tinulu maka siwiang yena tunas sabari jama lino na mancaji jama akhirat. Jadi jatuh maka mak galu tahu lino mia tu belum tentu. Aku makasingin ya na namo mak galum akhirato na lolong. Tapi ko masolang ini ya na masolang yatin na akhirat na jama lino minalolongan. Pega contohna. Apa angkat ustaz biasa macarama. Maka dan nigi tau mate lalu na masih tamay suruga. Belum tentu. Halo? Belum tentu. Angka biasa ko jupan dapat tama masigi na karimpi asena masigi na kontak listrik mati ko masigi dena tama suruga yaro namo ko masigi mate magay tama mimin na ko lalo na masigi jadi tanyaya manan na mate lalo na masigi pasti tama suruga betul tidak ibu-ibu tama mi masigi mak gosip tapa menre takan andarana mati na capuri ya. Bangka toje tu ibu-ibu gosip bawa najama. Giling lo kiri na kabisi cek dena itegere irmondri magai palsu genconna. Amis sengangi agar macella iwen anu na macella isinna ya kwasli na dena lete ko isi. Na kabisi cek dena itegere anu magai agar jilba na ya tutu matoro na pake. Majelis taklim masigi siwali ya matoro kasikoti ya matoro. Mana kejati mak gosip ko elo na tor ya tahu Betul tidak? Nabi SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bagaimana hubungan sosial ini terhubung dengan baik. Nah inapa Nabi taipendre ya na lagi pitul lapi agana terima sampanya. Apa tujuan daripada salat? As-salatu mi'rajul mu'minin. Na iya sampajange meraje na to matapue. Batuan na ada nigi tau dena sampajang majapun dari itu terputus hubungan antara hamba dengan Tuhan. Dena makasih sesompuna atana puang.
Jadi namo tu maga egana saketa egana sumbangata weka 5 ki lo umrah weka 2 ki mendre haji matinulu ki lo silaturahmi maiga sumbangata mega sidakata narekode na to masampajang sininna amalata maka dito pandritata mualla tak gatung dena letu ripung Allah taala maga pinaletu la tarfa illa shalah dena letu ripung Allah taala kode gaga sampajang yana tuna kada nabita as-salatu miftahu kulli khairin. Na iya sampajange goncinna sininna amala madicing. Sininna amala tamatu ko surimonri tungke tau angka mana lamarina angka petinna. Lalanna yaro petie sininna amala tai putamai amala na puasata amala na seketa amala na hajita amala na sininna ego madicita. Tapi sininna ya amala epak denawat dia ke gunang tidak bisa menjadi syafaat kodek gaga goncinna. Aga goncinna ya ro as-shalah sampajang ya naro goncinna lamari goncinna petie. Jadi amala tadi na tadeng angka moy. Dena minawat di make guna pak de gaga goncinna punai. Makanya sampajak ki tadureng yana ta sampajak. Aja nana lino bai tadureng nyoto nona akiro manung edena pura manre. Oto nona kiro bingkung etaja ko oto nona muas sikolah denang kada tadu anak-anak oto nona muas sampaja subuh maraja anak na malupu anak na malasa na poto matua masasa anak na maka dia anak na nomor sedie malasa ni ambo tawaku galunge mate anak na nomor 2 ala galunge tawaku bolai mate anak na nomor 3 nasang madan ni ambo noni mate ale galunge ale bolai tawaku pangimpangi abala kena ki idik tomatuai punai ki wija maiga melok mate tomatuan na de gaga murusuk tomatuan na aga mi palik nasa sai waramparan na tomatuan na magai idik me matto tomatuai na pulei na sabat de me matto nang kani tadureng sampajang anata tulilino milino mi tadureng ina to nakada nabita adibu auladakum as-shalah pakai ada anakmu nasabak sampajang nasabak inarekode mu pakai ada anakmu nasabak sampajang majapun nairitu macilakai linomu macilakai akhiratmu. Jadi ini anak-anak apa? Pakai ada isam pajang aja nana lino bawa terdurang. Paham bu ya? Makanya lalu natasi dia bola kadang-kadang mas sampaja si benena dina sampaja lakaina mas sampaja si tomatuanna dina sampajang anak-anak mati nulu mas sampajang anak-anak dina sampaja tomatuanna. Makanya dalam satu rumah itu pak saling membangunkan untuk sholat. Ya komati nulu ni masam paja lisek bolata. Ia tu ya sebaiti jannati. Suruga ni lisek na bolai pak. Aku suruga ni lisek bolata. Insya Allah suruga isaliwan na bolata. Kiri kanan suruga mana ngilolongan. Dece na pasirupanga ki pongala ta'ala. Dalle tak deceng. Waramparat tak deceng. Jama-jama tak deceng. Magai lisek bolata sampaja. Mate ki matu insyaallah salama ki mapa mula carori na ko buru elatu suruga awwalu ma yuhasabul abdi yaumul qiyamah as-shalah nasaba amala matu pamulan na parissa po Allah taala mula-mula na parissa Allah taala as-shalah sampaja ya ko makasing sampajata insyaallah macu manang ya marata makasing ko masolang sampajata wa im fasada sairu alai masolam manang amalata makanya sampajaki. Jadi sebagai kesimpulan apa mega ni wita cakarudu mega to ni wita sisele ni utuna tatong kiri kanan cau ni tudang. Jadi kesimpulan bu ya kolatu kibolata makutane lakaita aga ceramah ustasi koro magi na mitalada maceramah pada bawan lakaita makada asam pajak bawan no bapak makada aga pi asam pajak ko ya bawang asam pajak ki tedu anata tedu beneta tedu keluarga tak saling membangunkan asam pajak aku makasing sampajangi pung Allah taala tuluki tapi ku masolangi sampajata Allah lepas tangan as-salatu mi'rajul mukminin sampajangi merajena to matapoe itu mi'raj sama dengan sinyal. Ya ko angka HP namo magai gana pulsana ko digaga jaringan na pasti dinawat di mata telepon.
Ya ko angka tahu deka ga sampajana namo mega waramparana namo mega dalekna mega doikna matandri jabatanna dena tanna papinat dinna dena bahagia rumah tangga magai dega ka sinyal na si bawa pengalatana dega ka jaringanna. Makanya sumpungi jaringat ta si bawa pengalatala sumpungi asirun tukat ta si bawa pengalatala nasabak ta jagain nai sampajatta. Mudah-mudahan na indringi pengalatala na si matai pigau ya senge sampaja nasabak inai sampajange pangulun na sini na amalain sampajange alirin na agamai sampajange pak buka na sini na decenge sampajange tanran na atau matapoe bainal mu'minina wal kafirina as-salah na ia palaisang ito matapo na niya tau kafire as-salah sampajang narikode na sampajang sang akang-akang makin nabi tak kafire iya tu nulayan nawala sebagai palisa waktu mudah-mudahan apa barakat pun Allah Ta'ala amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma ja'alna fi auladina wa fi ahlina ahlus salah Allahumma ja'alna ahlus salah Allahumma ja'alna iqamatis salah Rabbana innaka sami'ud du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma akrimna bi iqamatis salah birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala khairi khalqillah sallallahu ala khairi khalqi sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin lebih kurangnya mohon dimaafkan hadanallahu wa iyyakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.